Da li je vila ili je vila rodila? Da li je Bijelja ili Rumenija? Da li je tiša ili je radnija? Pitaju se sada ko je. Zna se, pa Pešterka to je. Da li čarape plete ili džemper šara? Da li čili metka ili razgovara? Da li na prelji prede ili đerđe feze? Pitamo se opet ko je. Zna se, pa Pešterka to je. Da li je gorda ili je finija? Da li razumna ili pametnija? Pitamo se opet ko je. Zna se, pa Pešterka to je. Ovo su stihovi iz knjige Pešter u svom ruhu, autorke Zinete Kurtović, koja je sinoć promovisana u Tutinu. Promocija je privukla značajan broj posetilaca, među kojima su bili predstavnici javnog, kulturnog i političkog života, ljubitelji pisane reči i građani zainteresovani za očuvanje tradicije i identiteta. O knjizi i njenom značaju govorili su pisac Dragan Kuč, profesor dr. Kemal Džemić i izdavač Ekrem Lekić. Meni je najlakši zadatak večeras da se zahvalim autorici koja je nama kao izdavačima, kao Udruženju građana Prijeplom i Sandžaka, kada smo razgovarali nas troje, ja, moja Zinka, njezin muž, rodila se ideja da Udruženje građana Prijeplom i Sandžaka u Bosni i Hercegovini bude izdavač. Ja kao predsjednik tog udruženja sam sa zadovoljstvom to prihvatio i čast mi je, to što je ovo to su moji bliski prijatelji, čast mi je što je Zinka divne čeri. Kad sam dobio knjigu, to je toliko uređeno bilo da sam se ponosio kad sam poslao u štampariju da je gotovo knjiga bila briljantna bez jedne greške. Zahvaljujem se gospodinu Draganu Kuču, profesoru Džemiću, Kemalu, čestitam recenzija, jer knjiga ne bi bila potpuna bez dobre 2 recenzije, a oni su to briljantno uradili. Autorka je kroz ličnu ispovest i stvaralački put otkrila motive koji su je podstakli da svoje misli pretoči u knjigu. Ja sam u 60. godini života počela da pišem pjesme, nekako sam htjela kroz te pjesme da provučem, kao što rekoh malo prije, tu geografsko-istorijsko, kulturnu nit Pešteri i Pešteraca i pešterskog stanovništva uopšte. I želja mi je to bila da ostavim pisani trag o tome, smatrajući da su Pešterci isklesani, da ih je klima isklesala u izuzetno dobre ljude. Nastavljam da pišem pjesme, napisala sam još dosta pjesama ako Bog da za drugu knjigu. Poruka moja je svima, prvenstveno da šire mir, ljubav, da nikome niko ne misli zlo, da to se vidi kroz moje pjesme, to ja iz duše pišem. To mi je dar od Boga što sam počela u 60. godini da pišem, čisti dar od Boga za moj dobronameran duh prema svakom. Upućujem najtopliji pozdrav i duboku zahvalnost svim Peštercima, od uglednih doktora nauka preko prvaka na raznim takmičenjima svjetskog ranga do graditelja, koji su svojom mudrošću, talentom i pobjedama pronijeli glas Pešteri širom svijeta, darujući joj sjaj ponosa i dostojanstva. Knjiga pred nama nije samo niz stranica. Ona je svjedočanstvo ljepoti, običajima i duhu Pešteri. To je knjiga napisana srcem, rukom žene koja najbolje poznaje i osjeća svoj zavičaj.